Ita papagayam, isabot mi kada kayo. Ti umuna apaser te serye tayo ita alawas ang napauruhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insan, masapul apirma am dagitoy. Kasapulan mi di opisina. Saan ko pa ang mabalin na pirmaan dito? Masapol ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanan ti dakkel agatan. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam adda kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahat? Ket dakkel agatan day ta kayat tiyong irma. Sana kasigurado. No adda kasta a project apapanan ti kwarta. Basta pirma am tapno malpasen. Kasapulan day ta, tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay labrari. Kita pa yan imbat. Ala, inakikabil. Ng pirma am to. Ay, baldado ka lang arudan. Ano lagi di nga mumuna ya. Buwisit kit di. At day nawaga kagayon ko. Nagpaarami dat iti flyers. Ingka alaen, tapaiwaras mo. Anya ka diti linaon ti flyers, sir. Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yu, sir. Sadot da amin na. Nangato matiitid ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kunakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanaw. Narigat ti agbiro iti caregiver. Bareng ano, dagaplay, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabaho dito. Awan sabon, nanang. Aglaba ako, mangam awan paglaba. Awan ka di? Sapay basiton ti urno ko. Manipod nag-close ti pagtrabahuan ni. Pati gatas ni di. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrabaho ang manang. Napan iti abroad di Dr. Abos ni. Awan gaya, manang. Ada inyawad da kanyak ita iti ruwar a flyers. Maipapanumat iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apayan nakasukat ka, mami. Tatanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno da igatan ko iti gatas mo. Kan pagbayad iti boarding house tayo, ana. Ay, apa tiyak ka di? Wen anak, ang mga nudidak awatan iti trabaho na sumurot ka. Saan abale, tadamot ni tita maana akadwam. Mapayat ka ka di jay, mami. Jak amo anak ko, mansyon ti papana, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Jak pa'y amo anak ko, amang ano nataangan, ta mabalin ka mo ti saan nagstay-in. Ano ti stay in, mami? Ti stay-in, agyan ka ijay, uray rabi. Nang stay out, mabalin ti agawid iti malang kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pa'y mat, sir. Naiwaras ka numat amin dyan pawaras ko flyers. Kaadwan namin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato matiitid ko asweldo. Di mga sikaso kanya. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mat na naiwaras dagiti flyers. Sapay ko mata daw may ag-apply. Aguray ka, sir. Ada makita ka babae iti ruwar tigay. Amangan no aplikante day jay. No aplikante, sigurado nag-doorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka ka, miss? Ang, uwan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yun. Umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulog ka ka di matitoy, manang.
Wan, ading ko. May salaang ti amo ta ditoy. Lakay ka di? Wan no bakit? May sa baro, ading ko. Baro ko na yun? Agpaasikaso ti may sa baro? Nabaldado gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan anaungat. Kaya't mo asawan? Naungat ti kungkunan abaro anak. Ano sa mga ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan in San Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di ang pinapano mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon ang pinapano mo di therapist na? Tinexacted therapist. Binalaga. Ang mumat gayam kinararamid mo. Kaya't masawan, di na mo asikatin ang balag. Nangaramat iti sa bali a cellphone. Masapol nga awan therapist. Tapno duwatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga bigat yun, sir. Anya ti sigod a trabaho. Nurse ak iti privado a klinika, sir. Napan iti abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di a talaga ti imayan dito. Wano da sa bali a panggap mo. Sir, saan ka din nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano, da kayo ti ada sa bali a panggap na. Ano? Ada may isang anak ko, iso kayat ko ti madaan iti trabaho para ken Juan. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa a single mother. No adda anak mo ako nang. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko ma, sir. Tapno saan kami nga agsigna iti anak ko. Okay. Ni manang Silvia ti mangibaga iti trabaho. Inak pa iti silit ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abandado ni boss? Nagbiit pa'y. Desperado. Tano adda umay dito eh. Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay na takas na di taon. Oray saan da po ko, kayat da atagi ko ang. Kunada, ati kinabaknang ka no. Napuno, iti agduduma asuliso. Ado ti agbaso, iti po iti pirak. Agpay sumat kat diti na kunayo, manang. Kaaduan a krimen ang mapaspasama kat ada koneksyon na iti kwarta. Isu ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba na agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka di inyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. Lukwa, agpakada dan. Kumpleto ba ti usaran ti therapist iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngamno ko kat agpakada dan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wan anak, may sa abaro ti boss ko ng baldado. Ay, anya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mang sagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mang digos, tasaan nga rod ang kapag na. Dingusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan kanon ko na ti katulong na. Saan namin unay ang makagunay ti ina na. Baldado namin, anak. Ay, kasano nga rod ngay. Ano mapaniti kwarto na. Iti salas. Kuno saan? Iti kusina. Adda dipilid at tugaw na. Paiduro na ti dipilid at tugaw, yung salino ti kayat na apapanan. Ay, bak nang nga rod Wan anak, mansyon ti balay na. Ha?
Mansyon? Makapanak to nga tamot dita a mansyon, Mami? Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduan kayo ijay therapy room. Apay pala. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo arumbang asumuko, sir? Mamati ak agbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakan. At dapay nga tanam namat. Nabayag basiten, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagitoy. Paso ti trabaho na ito, sir. Alis, sir, ha? Ilukat ko di shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukod ko. Mabalin mo ti rumar dito iban niya. Ayaban ganta, intol malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka di sumangkot ni Mami? Saan ko nga ammo, di? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni Mami na sumangkot. Nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na Dapay gayam katulong na akadwa na iti mansyon na. Ay, tita, kamom ka di ijay a mansyon? Malabsan, numapan iti taon. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa iti masentas iti aglawlaw. Ay, wow! Dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Kaaga-abay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan ang nagdigo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masaduta. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan arumbang akasado tiyo dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsubli pa'y nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tiyo ka di nakakulong kayo latan, di ta dipilid at ugaw yu. Adda ka di amom, may papan iti pa nag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabitla nga. Idoron ko ti wheelchair yu. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagitiin mo na a therapist ko. Warta laing samot ti inalmanan dagijay. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti J Library. Amangan mo adda da ijebanyaw, sir. Adda ko. Adda ka di manan caregiver na. Ay, sir. Nabit pa'y. Piman mat a baldado. Ay, kung gaya. Pinirmaan na nga tanti bagbagak a pirmaan na. Saan ko nga mo, sir? Apay adi na magpapailakan ka. Katawan mat amom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Takas mo daytang nga assistant ni sir. Almanan nan samot ti kinabak ng ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudain. Kasinsin na pa'y mangaro. Hello? Asino da ka di? Siyak da ito ay gayam. Ni amin. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbaga, taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta. Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Mana? Amo?
agka sa pulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay ka dito eh. Ha? Ospital ko na? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tada pa'y pasyente. O sige, gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPDC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabaldado ni Charles gapo iti aksidente. Kaya't mat ni Ruben akasinsin na nga agawan ti negosyo na. Iti sabali abangir, nakita ni Gertrude ti flyers na ipaiwaras ni Charles nga kasapulan daytoy iti caregiver. Nag-apply nga rod daytoy, kat naawa. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay itaalawas anak uluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In-search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbaga, taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta. Imbag man, tainanusam asinapol, Gayam. Wana, amo, agka sa pulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay ka dito eh. Ha? Ospital ko na? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tada pa'y pasyente. Sige, Gayam. Ay, mabait lang, Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, ada ka di pa ibagam? Kaya't kung nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam. Ti amo ka ti manawan ti boss mo a doktor. May saak a caregiver, Gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan na sa isayaat no iti ospital ti pagtrabaho? Saan ka amay sa a caregiver? Anya? Apay ka diyan naliday kayo, sir? Aday mawag ito kini Gertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahan mo. Ngayon ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir? Tsaka mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Asin mo ta day ta nga imawag kinkwana? Gayam nga siguro. Gayam na tinangit ko nga inawag na. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singput mat ang mga sikaso kada kayo. Dahil ang rodkat. Pilitan na tayo nag-therapy. No kasjay ang masaduta. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirman? Saan pa yung road? Masurunak iti dahi abaldado. Tada pa'y kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan a papanawan ti kabarbaro a caregiver na. Walang tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsugli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapol nga agbaligi ta iti panggap ta. Nagbaligid ha?
Aglangoy tanto iti pira. Mabalin tanto ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamat ti ima na. Sapon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ije samot therapy ron. Nakatidam ma. Ni, naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag therapy? Hindi na kaya taawanan namnaman na nga aging bagpay. Isuasi ka. Sana tila raramidam. Sige na rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasasayat pa eh. Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y ang makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man gid di. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kuna namat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag gid di. Panawan kayo manlangan. Imanaw ka din. Uwan, sir. Lading ite, no naibagak adiyo kaya ti ag therapy. Apay ngin bagan. May mayat no dida mo. Tapno dida namnamaan, nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyam na. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidan. Tapno ginak man ang pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y ang makapirma ti ima yo, sir. Ag therapy kayon to. Tapno daras nga agsubli ti sigod apan naggunay ti bagyo. Anya ito ti aramidan ta. Ikagumaan niyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan niyo nga iyaddang dagiti sakayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandatan ni mami nung mapanta ijay. Mabalin ka di, ang mapantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasik nga tanangato ngamin ti pastak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwarta man met, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang ruwarte gate ti mansyon. Sigin ak, tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamat laang, kalpasan ang makitan ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak matlaangan ti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rudan, tamapantag pa share ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan niyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kas lamakurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenben at dagiti uratyo, sir. Masapo na kanayon nga aggunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara ka dagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapol na ikagumakmat. Kasta. Dayta ti kayat ko ang mga gan kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sikat imang patpatib ka rin pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswanda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manibo dita. Kanayo nak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Uwan, sir. Ngam kidawat, adi da ko mapay maamuan ang maitultuloy ti therapy yo. May mayat sa advice adida maamuan. Asino nga pa din nag-text kanyak, manang? Apay ka, day. Tas lamadanagan ka. Ada kami nag-text kanya. Punana pumanaw ka di ta mansyon. Ay,
Asino ta dayto eh. Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas, kadagiti naglabas a caregiver. Isopi manaw da. Iti anya ko maaga ko apapanawon da. Ah, manang? Ada ka di girlfriend ni sir? Eh, awan ti mo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso di na siguro nasango tinagaram. Sino tinag-text kanya? Apumanawak ka no? Idaanon ko daytoy kani sir. Masapul amamon na daytaw eh. Saan mo pa yung ibagbaga manang? Amang ano makapadakas iti kasasaad na. Aking cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat isuti inaramat ko ang nag-text. Iti caregiver ni San Charles. Di dan tumaamon asikati ng text iti caregiver. Sa anak amon her. Tapno sarkit din tibukod ko a cellphone. Di na ninamnama asikapay akasinsin na timang traidor kan kuana. Masapul ti kinaalibta. Tapno bumaknang kan lumata. Day taki kayat ko kan. Nalaing iti kalukwan. Siyak pa iti kunan. Nalaing da ito yung sweetheart mo. Mamati akon kan ka. Nga mas may maya, numaiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno maerwar ko kumanti kwarta. Sinalbag kit di dahi abaldado. Ngam sikati kaasit gan akabagyan na ditoy. Awan sa bali ang makasublat iti kinabaknang na. No di sikat. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na banog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak, tapno kapag na anak. Oh, nagsingsingpat ka kadimat laang ditoy. Eh, mami. Ay, mami, nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga mo? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay. Ha? Takas ka di, mami. Kaya't kulaan mat makita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip mat dito'y boarding house tayo. Numaindak ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakadak kan ni boss. Baron kayat na nga itugot kan to ije mansyon. Ha? At paiso, mami? Itugot nakto. Ngam ipakadak pa ha? Saan kan tulaangan asumir sirip itinapintas ang mansyon? No dikat, makaunag kanton. Eh, sige, mami. Kurayak day taagundaway. Asino nga tatang tuk-tuk-tuk? Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aburi ka. Urayang maulitin na. Uno umawag. Sakbay nga ilukatanta iti ridaw. Eh, buwan, tita. Gertrude, ganyan. Ni Ami Ha? daytoy. Ay, nininang kong nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Ay, inak ilukat tiri daw. Sige. Agmano ak, ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa ni Mami? ay, awan pa'y, ninang. Ganda ni siguro itan. Hindi mo ka dimbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga saan ko nga imbaga. Tapno sorpresa ak ni Mami. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amatlaw ti inruar mo ak kwarta. Uray madlaw nanto.
Taawan maaramidan. Baldado matlaan. Nga madudam muna nga abogado. Ang mga nuidalan na iti black and white ako nada. Saan to ang mapasamak na ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ang makapanaw uji mansyon? Sa bagay, kas na nakakulong iti bukod na mansyon. Kat dumtang to ti panawan. At duwatan tong agyan ije mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y tainanusak ti imay. O, kasano ngay di ibagbagak? Umay ka kadi di pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidag basit dito'y boarding house ni. Adayo ngamin iji ayan mo. Ang may sakaan nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka din agbayag ka di tatrabahom ako na? Diyan mo. Mabalin siguro. Di nakman siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldong ako nam. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijayan ko. Agyaman naklaangan gayam. Ngam ipasyar kan to ije mansyon, nulakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti ado a papeles apapapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Daytang rutkat. Isungan umay. Saan tangagpan ba? Anabasa anaimbag dagiti papeles. Di na magkit di mairwar dayta no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga dayje akasinsin ko. Sana mabalin daytay. Isu nga agawaan nyo ti agpaimbag. Ama no inton agbanaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Mapantay ti therapy ron. Sige sir, taiduron ko ti wheelchair yung. Sige sir, ikapatyo man ti imayo iti pagkapkapatan kalpasan na, ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka. Tagidan ta. Ingatom dagiti sakak. Kayadang kumet. Sige, iti bilang atalo sir ingato ti sakayo. Ag-step kayong tumatan. Sige. 1, 2, 3. Aday ka. Timanan may sa asa kayo, sir, ha? 1, 2, 3. Ha? Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ado tao. Anyat aramidan nyo dito eh. Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yung itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapang. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inyawis ni Amik ni Hertrod ti panagtrabaho na iti ospital. Ngam kay kayat na ti trabaho na, kas caregiver. Iti sabali abangir, ikagkagumaan daruben ken mayla nga alaan ti kinabaknan ni Charles. Nadlaw ni Hertrod dayta aplanda.
Isu akayat na tulungan ni Charles. Iti may sang aldaw apan nagterapi ni Charles. Kalaat asin magpet ni Ruben. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas na napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sir, agawaan niyo ti tugaw nga ingkabil ko iti likodan niyo. Ada tao, tulungan kayo. Oh, Insan! Kanyat araramidin niyo dito'y. dakas ka din da kami dito sir. Umay na lang kano kitaan ti therapy room. Kunak lagi din padpadasan yung mag-therapy. Awanan nam na, minsan. Dayta wheelchair mo ti panak opisina. Huwag nga ro din, San. Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kitin ti papapirma kan kainsan. Adang amin dakal a project tayo. Kat dakal agatad ti kasapulan. Di kaya gapura. I-review tayo na imbag dagiti papapirma. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag ka kid din ayang agpirma. Apay ka din nga gapura ka, insan. Saan nga ing kapilitan da ita a project? Akong kunam. Kunaklakid din wag therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan naman na. Nabayagan an aksidente. Dayta nga rod matiimbagakan kwa na itay. Kan, anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matiimbagak. Ngam ti ipapapirmak. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka naman yan. Adi na pala kahit apirmaan. Baldado nga paiso. Ngam saan a baldado ti utak na. Masirok nan samo ti panggap ko. Ngan, siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbon lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihan. Manang, idawag ko man. No adda ka iti therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita ang madama ti therapy ni boss. Aman nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka day. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Uwan manang, nangrunat ako na ni boss, amakarit na itikas na makuryente no kasjay ang madama ti therapy na. Baron positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod at tulungan ti boss na. Santa nga ibagbagakin ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbang. Uwan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbang no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga ron. Tamariing dagita nga urat. Tita, mo isurot nak ni Mami ijay mansyon. Umay ka kadimat. Saan ama baling, dik? Ama nga no saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay. Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain namin lumapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mami. Kasaan mat abas na mapanlatan ijay ni Mami? Intalaan nga tagpasyar ijay, tita. Saan mat ngarot apagpasyaran ti mansyon? Dudikat pagtaengan ti boss ni Mami. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? When kayam, talaga ka di abisidido kan asaan mo akayat ni agtrabaho di ospital? Wan Gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasya na kiti kasasaad na no panawa. Ay,
Sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sabay nagmayat dito eh. Imbag dito, saan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay. At takan ka day na, gayam. Sabay ko mangarot, tanasaya at timasakbayan yung naagina di ta mansyon. Agyaman na gayam. Namnama at asapay ko mamat na kasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wano, iti pa lang boarding house yun. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrub-rubwa, ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow! Nagpintasan, mami. Kasla jay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O anak, inta nga rodon ija unan. Agkita kayo ita iti boss ko. Ay, mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wan, ngam saan ka nga agperdi iti sabong, wan? Wan, mami. At tiliwak laan mo't iti tuwa to. Kinagduyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibang-bang nga agtaytayam kadag iti nagduduma asabong ditoy. Una ron, mami. Ijay boarding tayo. Awan sabong. Tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaharo doon anak. Nood data ija unag. Saan ka naalikutak ija ha? Tama nood da mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami. Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wan manang, kaya't na ka nga makita ti unag ti mansyon. Iso nga insurot ko. Ha? Saan ka di mansyon ti balayaw, Baraw? Boarding house laeng, Nana. Nasipngat no awan silaw. Anya? Apay ang nasipngat ako ng Baraw? Adu nga minti babalay iti aglawlaw. Sama sa pulak kanayon na at dasilaw. Angam dito'y naglawa, nagpintas pa'y. Natarabit ti anak mo, Hertron. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang. Ano san nyo lang ang asungsung batang dagiti sa lunsod na. Good morning, sir. Sinurutak ni mamit. Anda tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin. Wan Barok. Napintas ka diti hardin? Wan, sir. Kayat yo, kasyak timangin durun ni ti wheelchair yo. Tamapan tayo agpasyar ijay hardin. Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan naman na, Barok. O sige, ingkan iti hardin. Ay, thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wan nga rata. Medyo mayadang ko. Ngam, kasla napipikan. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin anak ka-recover, sir? Sige. Ikagumaan nyo. Tadaklaan dito amang tulong kada kayo. Agyaman ako na ikan ka, Gertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir.
Agyaman ak iti kinapod mo iti trabaho. Sinapataak ang masapon nga aramid at ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak. Tanasingpet ka a caregiver. Apayakas na naklata, nakakita dito sa cellphone mo. Kitain nyo. Basain nyo ti text message. Oh. No, di ka pa'y pumanaw di tamansyo. Pagtadakas ama pasamak kun ka. Na, asino ti akin arami diti daytaw eh. Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito yung mansyon, manang. Aguray ka man. Nan, ipakitak man ka ni sir. Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytaw eh. Kastoy lakit dito inaramid da itiim mo na akakadwami dito eh. Iso apimanaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text na awat ni Hertrud. Kapamindwa da ito yan a text na awat na, sir. Anya kami dayta. Basain niyo, sir. Masiguradok akastoy matlang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apimanaw da. Kita at man nga rod. Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin na ito eh? Masapol nga agyan ni Hertrud dito yung mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manan. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito ang mapaspasamak. Adda ka di planong apumanaw dito yung mansyon, Hertrud. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanaw kasanon ti anak ko, sir. Nalawa to yung mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito eh. Ha? Maarami dyo dita, sir? Tapno makasigurado ak. Ngawan ti dakas ang mapasamak kada kaya. Mga alakmat lang iti security guard nga agbantay dito yung mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak dito'y. Awan parikot. Agyan kayo amin dito. Naimimbag dito. Ta saan kayo nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito. Kaduam ida. Taing kayo alain dagiti gargaret yo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayo ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansion, manang? Wan ading ko. Adalugan dita pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon. Agay ay ayam ije hardin. Imbag man, takayat tibos mo agyan tayo iti mansion na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Ada makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan na. Iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Ni, nagsaya at matgayang tibos mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda na tapat. Ngam awan pa'y pang manatmit ko. Paimbestigarak tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, lalakaitan ang matuntun, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayo dito eh. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon dito eh. Tapno saan kayon nga agabang. Kan, saan kan akanayon nga umay kan agawid. Wan matkit di amanang. Ngang amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lagit di amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalain? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alag a security guard. Asaan nga agpastrak iti asinuman.
nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Wah, sinalbag kiti. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Wah, Guard? Kaano pa nga addagard iti mansyon? saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palo katak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kan ni Baldado. Di dak kano pasdrakan. Iti anya aga po? Wah, day tangarod mo ti pagsigda awak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayang, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nadanon ni Ruben da Charles kan Hertrude iti therapy room. Naibaga ni Ruben na awanan namnaman ni Charles nga gimbag. Iti may sangal daw, nakaawat manan ni Hertrude iti balaag, apumanaw iti mansyon. Gapu iti dayta, pinagnaad ni Charles da Hertrude iti mansyon. Iti may sangal daw amapan ni Ruben iti mansyon. Saan a pinastrak ti gwardya. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Idi palo kataktigay. Imbagakit din ti gwardya. Ano awan kano appointment ko kan ni Charles? Di dakpas takat. Iti anya aga po? Day tangarod mo ti pagsigdaawa. No apay nga damot tan gwardya ije matsyon. Sigud mat nga awan. Makastrag ka matidi dyan. Uray anya nga oras. Kinmaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaan na. Sigurado asika ti may ranod iti kinabak nang na. Awan mati kabagyan na dito eh. Huwag matkit di Asihino pa'y nga iti mairanod no di siya. Siya pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka ang madanagan. No apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam, saan ka pinastrak ti gwardya? Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-ada nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan na. Saan ka di amay mayat mo? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko matleta. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga ko iti sakit tinagam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan, bilinat ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la ko maapagbakasyonan nyo pa'y ni Sir Ruben. Kuma, ngam sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda ka mat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalusak dito'y hardin. Kababain mo't ano, agyan tayo lang arudan dito'y alibre kat agsadot-sadot tayo pa eh. Ay, tulungan ka nga rod, tita.
Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wan, di. Nung makita daan nagagat tayo, di na tayo papanawan. Ay, tita. Ada ka di mananda mami. Cancer iti therapy room. Siguro Nakitak mo't naggapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir. Saan ang makadigos ngagmaymaysa? Maimbagan pa nga ta, tita. Jak mo. Ngam sapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasaya at matlata, gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito yung mansyon. Awan kami na dyan boarding house, me. Kaya't mo asawan. Di ka kayo mansyon nga gigyan? Wan Gayam. Kadwak ti anak kan kabsat ko dito eh. Imbag man. Umayag tuman magpumasyag dita. Ito nawat trabaho, gayam. Wala ta Umay ka ta na simpot mo tibos ko. Ay na. Imbag pa'y kan ka. Tamansyon ti pagnana edam. Si Kamat. Makipagnanaedak laan. Saan ko ako kwa? Uray saan mo ako, Juan? Mapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga, Roden. Gayam. Bye. Sige. Bye. Nasingpot mo ti kabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagamday ta. Idi na panak ijay harden. Adda-adwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong ang narigrag. Sa anak nga rod ang nagkamalian ang alakad akwada dito yung mansyon. Uwan, sir. Matulungan dak iti trabaho dagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito nang runa ni Hertrude. Adda mariknak ang nagbaliwan ti bagi. Manipod iso ti mang therapy kanya. Sapay ko mga rod, tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumat day ta, manan. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir. Maiyaris yung dagiti sa kayo. Aglaman at Diyos ko. Diyak minamnamay. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan pa panan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day taadakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dito ikin ka, Hertrude. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebo nga, akas therapist yo. Gapo iti day taming bagam. Ikagumak na ti amin. Tapno aging bagak. Uwan, sir. Kat naglagi pa nyo, uray kasano ti lidong ti langit, adala ta dumteng nga agsapa. Ket urayek ti idadateng day ta abaro nga agsapa. Masurunak di ta may sangay empleyado. Tas lakit din sipsiputan na ta. Asino dayta kapag sasawa? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan na. Saanan? Ang mga nuag pinungot kayo pa'y. Iparit ni Baldado, yagi skandalo dito opisina. Addan to aldaw na dayta ako. Ipakita kan kwa na ti sapsapulan na. Ang mga nuag damot ng bilin kan kuana. Nagtureden, nuawan ng bilin kan kuana. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti daduma kadwata dito opisina. Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako na? Kasta nga ta. Apay apati ije mansyon. Kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to eh. Sir, anya nga ti resulta ti panag-imbestigarda, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntuntunan da. No asino ti nakaregister iti daydaan number. Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text.
Amang ano ti tao nga't atapag ti akin aramin. Aapay nga atapon no day tatao, sir. Kanayon na ngay bagay. Ngawan namnamak na agimbag. Aapay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na ta ijay therapy ro. Di na kaya't amaimbagana. Maawata kon, no apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang ti pirak. Ngem na mapanek na kakti amin. Papanawak iti opisina. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wan. Ngem napatpatagkan kwa na ti pirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Wen barok. Nalaing ni mamin at therapist ko. Una ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpatak ka di, barok. Super, sir. No kanusulpang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no ang maimbagan. Nasingpat ka kadimot kini mami? Siguro, sir. Kanayo nakmat ang maimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no ang maimbagan no agsingsingpet ken agtungpalak. Iso nga ro da makatakdera. Tanasingpatak. Talaga anasingpet kayo. Isu makatakder kayon. Mara, agsingsingpet ta nga rod. Ta isuti ko na ni mami. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo? Tapno mawatwat isa kayo, sir. Jaywalker laangan. Ano? Kabaalak na ta. Masapol na padasan nyo, sir. Iti kastang naaramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige. Tagpagata na. Ngam saan asikati mapanggunatan. Tama nga no at dadakis ang mapasamak ka. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno may da-i-deliver dito. Adakan ka reta, Gertrude. Sikanti makamu. Sige, sir. Itamat laang. Agorder akon. Agyaman ako. Hello, gayam. Imbag man ta nakalagip ka na mawag. Nagbakasyon na, ganyan. Mabalik ka dito pumasyar din ang mansyon. Una, umay ka. Ibagak ka ni sir nga da umay asa nga ili. Ipakadampay nga rodan, no kayat na, sakbay nga umayak ditan. O sige, gayam. Ipakadak kan pa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malang, basta kayat ni boss mo. Sige. Taibagak day takan ko na. O sige, uray nga ro ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado ang mayat day jay. Di ka agdana, gayam. Anya ka diti palukot mo? Saan ang ma-spelling ti rupang? Sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss? Ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na. Ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Kasanutan. Masuruna ka. Nagadugat nga amho ti sinalbag abaldadon. Kaano lang ang adida ka pinastrak ije mansyon? Ita, ti bank account ti may sa akumpanya ti na-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamak ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya te kunam nga imbaga ni mami. Umay dito'y nininang ko ami. Uwan ka no, dik. Imawag ka ni mami. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro, dakkel ka no matibalay da. Ngam saan ang mansyon? Ay,
nakitam ka di matibalayda? Saan? Day tatin ako na ni Manang. Hmm? Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akas na di boarding house? Awan pa'y pagay ayaman ahar din. No kayat mo ang mansyon to matipagtaangam. Agadal ka analain. Masapol nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ro ti aramidag. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayan ti gate. Di nakpastar kan ti gwardya. Orayan na nga rod, ta umayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidem ita, dita mansyon? Kalkalpas di therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, agurayak dito eh. Istrikto nga min daytoy gwardya dito eh. Day tangan mintin na ibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay, mayat matkit dian, ta istrikto ag gwardya. O sige nga rodan ta umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunegak. Ay, nagmayat at talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbalaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko may boarding house mi. Balaag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak ka no kayat nga dadakas a mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mat ka no. Adala ang kabagyan na kayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam, matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayaat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami, ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sikat ti boss ti gayam ko? Sika? Amin? Agang apo kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agiyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, masar ni Ruben idi saan a pinastrak ti gwardya idi napan ije mansyon. Kabayatan na, impapres ni Charles ti bank account ti negosyo na. Tapno saan ang makairwar ni Ruben iti kwarta. Iti may nga aldaw nga adda iti therapy room da Charles ken Hertrude. Nayaddang ni Charles ti saka na. Naragsakan nga rod dagiti dua. Iti mat panagpasyar ni Ami iti mansyon. Mas daaw da Charles ken Ami. Kastamat ni Hertrude. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sikat ti boss ti gayam ko? Ha? Ami?
Sika ti gayem ni Gertrude. Agam-am mo kayo? Iso ti nurse ko, idin ospitalak iji syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din noon niya. Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo iji ospital. Kastoy, nabayag ang naka-wheelchair rak. Nadangran ngamin ti Dorio. Iso na paralyzed ti Bagyo. Ang yamita, makatakdar kayon. Day takit babaan iti anos ti gayem mo, ani Gertrude. Ay na, congrats, gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist. Iso natulungam ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakot tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Awan nga rod. Tanaka first ti account ti negosyo. Nga uray adaigam mo a pamalubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-first ti bangko. Malas tangarod. Kunak no pagsaya atam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti muna a caregiver. Nabut-butang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakidtot. Awan bubot nga na. Dakit din. Tas sa anak pa yun ang makaunag iji mansyon. Mang panunod tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod apa nagtalakkan ka ni boss. Jay palubusan na ka amang iruwar manen iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din ngagsubli pa'y ditoy? Umay to manan anak, mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kaya timapan ijay syudad, Mami? Dito'y tayon anak, kasla syudad matlaan dito'y. Kaya't ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sapulom dito'y anak. Ada tayo di ti mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Unmatkit ni Mami. Ay, sige, Mami. Tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige anak. Ay, ti anak ko. Inosente pailaang at talaga. Sir, apay ang makapungpuntot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Dahil talaang, taminor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti menor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan, tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan nyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras da a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw, damagak no umikat taas itatalugod, wenno idarum ko. Nagawan ba inday jay aruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amom ka din ti inaramid na, manang. Adak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo ti imbaga ni boss itay? Wan, imbag atanasin pa ni boss. No sabali lang, indarumdan. Di na ngamin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ang naimbag. Sa bagay
May mayat no ti pannagnana ti into na rin na. Tapno mas daaw danto into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagaya ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio. Agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibagam. Tapno maimbagan akon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso ti imbaga na. Idi nakita na nakatakderak. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaganak. Ala, nagluho da nga ubingan. Nagturod anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang ngagkan ka. Iso at tinulad na. Sa bagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan analikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadag iti lutom asaan ko nga amu. Nalakalaang tagluto basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ti panaglutom. Tapno adda pagtuladak. Tapno kanayon kayo ang matulungan diti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto. Ha? Anya ti ko na yun, Ana? Ni Ana tinagluto kadagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Practice pa ilaing da ito'y Mabalin ka di mo't lang ti lutok, sir? Mabalin, takan ka nan tayo matan. Nalaing ka mat gayam. Nalalaing ni manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga asyak tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinubla tayo agluto. Pwera kami kinidik Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kita man, sir? Ha? Puro kwarta ti kayat na nga irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol a makapag nakaadagos tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikagumak. Nulakit ka ba alakon? Mapanta adwa iji opisina. Ha? Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Asino ti sukachukan kwa na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalain kayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kon ti abogadok. Alaan mi amin kinihirtrod dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta laang ti alalmanin na. Anya nga iti aramidan nyo kan kwa na itasar. Pagpilyak, no agresign, when no idarum ko. Agpatinggang arod ti kinalaing na ano kasta, sir? Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan to. Sapay la ko ma. Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yo, sir. Sana bale?
Kaduak da Hertrud, ken ti abogadok. Imbaglakit din. Ta saan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso da ita, manang. No pimanaw adagos ni Hertrud, saan kumaakas to'y tinagbanaga kita? Saan akpay kumamakapag na? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y ko maiti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti tseke, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Unsa nga agpaiso. Anya nga ti pangay ayok. Tapno pirmaan na ti kayat ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya kong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir? Papanawon na tayon dito'y mansyon? Paggunaan mo't apapanawon na tayo. Digusan ka di pa'y ni mami? Kat makakuti matan ti ima na? Ha? Ay, kasano nga paiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ngay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, ta makipagnanaod tayo laang ditoy. Anya nga tanukid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, dik. Ibagam to kan ni mami, norumwar da iti therapy room. Kanayon mat ngamin ang mapanidya library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apapelis ti sang-sangwanda kan ni sir. Nakasagana ka ka din ang mga wagkin ni Boss Baldado. Padasag no anya ti kunan. Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor kan nakti gwardya. Sige, ibagam mo importante, tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pa'y lapirmaan ti papeles. Amangan no at da maaramid ko kankwana. No dayta ti kasapulan, tapno matagikwata ti negosyo. Apikit ti nasaan. No dayta ti ultimo remedyo. Aramidak. Idi pa'y ko mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti cheque apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin. Di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangig ko ti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak cellphone nyo. Pagparangam akimaro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay ditoy. Maawata kon ti kayat mo ang mapasamak, sir. Di danam namaen, adandanita ang mapan di opisina. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertrud. May mayat no sikat agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din ti imbaga kasurwan ka. Mamatiak ang nalaka ka ang makasuro, kunak manen. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y saan ang nakaadal. Ngem na duras ti negosyo na. Hello? Asino ka di daytoy? Apay nga dagan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir.
Anyat kaya't mo asawa na Kimaro. Tumangad ka din iti barsa nga ni insan? Ha? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir. Isakit mo ka di ti amom abaldado. Kan may sa? Apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsig sigurado laeng ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Unay mo't daytan nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti amom abaldado. Kan may sa? Apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsig sigurado laeng ni sir. Kaya't mo asawan. At man nagdakdakas anapandita. Kasta nga rod, sir. Kaya't laeng nga ilisin ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Isoan na ngala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak di tamansion? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awan ton ti gwardya dito'y mansyon. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis. Uwan, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka no ngamin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kit di day tamat ama nagdakdakas. Buklis tilanggong. Ay, uwan nga rod, sir. Talaga abuklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na. Kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Taadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam an. Nga pinastrakda ka kumaa. Saan kano akayat ni insan a mairamanak? Isu a binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray sika kat adda madi a planong kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno agswerte iti biyag. Ay, kaano nga ta ang maigaman ta day ta swerte? Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro ka no ti kasasaad na. Itatama kapag nakmanan. Kaya't ko ayub kasken ka tinalaos a panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanyak, kat pagrabangak, taisukot nga rod ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko, sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ko nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak nga paimbag. Isu nga inka gumak ti amin. Lipatin yun day, sir.
Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Ala, pakisaga naman nga rod dagiti awitak inton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige sir, awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yu? Wen, ket agsagana kamatan, para iti umuna nga aldaw ta, ijay opisina. Apay nga inubar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di pa panam? Mapan kami kano ni sir iji opisina. Kabailan na ka din? Kabailan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iji opisina. Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnama akasaan. Tako na namat, apagbalinan na kanong assistant na iji opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbo ang tagpadlasak. Masapol asaan asinsinan ti langak asumamo kadagiti kaopisinaan na. Wen amanang. Mangopisina ko naman. Kaduang pa'y di owner kan manager. Mala, ingkarot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude. Nakarubwat ka, mat. Ita ti ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din dayjay. Nalipatak pa'y hit din. Rumor siguro matan ni sir di ta kwarto na madamdama. Insagana kon idi malamdag iti arwatan na. Maikabil namat siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimat dagiti ihimanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasagana matan ti driver amang itulod kada kami di opisina. Anya nga tatimak ko na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni sir iti opisina na. Nang runa da dya Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti mayla. Nagtauran ni sir. Ay, banking ti kurbata na. Good morning, sir. Aguray ka ta itarimaan ko pa iti kurbata. Banking ngamin. Good morning, Gertrude. Nagpintas kay ta. Uray da kayo mat, sir. Nagtaer kayo. Nagmayat abuya. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Gertrude ti kurbata yaw sir. Banking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Diyak ngamin na isimpa na imbag. Uuray no niya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan lat di na masasao. Intayo ka din, sir? Wen, sikat imang igam iti tulbag. Sikanto timang lukat iti opisina. Saan pa una makagaraw dagiti imak? Okay, sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, sir? Wen, kastoy gahan ti aramid da, no awanak. Maladaw da asumrak. Rumbang ko mga dadan, tadandanin alas 8 iti bigat. Ala, lukatam day ta arwangan. Dita ti opisina. Ibilin ko ang mapanda amin ijay conference room. Ijay tayo nga kikita. Kadwata ti abogadok. Okay, sir. Lukatak nga rodan. Sir, nagtapok. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayam, awagak ti janitor. Pati ijay janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidag iti atat tao. Saan kayo ko mga agpungtot, sir? Umunapay lang ang aldaw yu ita. Day tangarot. Umunapay lang aldaw ko dito eh.
nga makapa-stress. Apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Ang mga nuimpadalos na iti janitor. Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapog siguro, tanabayag asaan ang nalukatan. Ala, umunagtamutan iti opisina ta. Ni, anya da ito'y naikabil iti ruangan a notice. Ni. Proceed to the conference room. Ni. Sino tinangikabil dito? Oh. Babaan iti tawa asarming. Madlaw nga adon ti tao iti unag. Apay nga ta? Oh, siyak ti kangatwan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Ang, asino ti nagpa-conference? Inta nga rudin tapno makita no asino ti pagungtang. Simangpat ka matlaangan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikat pa'y amin nga opisina yon. Oh, insan? Adda ka dito eh. Kasano ang napasamak na ito eh? Kung nati caregiver mo, akim maro ti kasasaan mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo. Kuha, insan. Na-traffic kami lang ka ni Mayla. Kabayatan ti kaawan ko. Adda dinutukak anang record ken nang video kada kayo. Agparparang nga adda saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensyak. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayon. Tano saan? Idarum kayo. Saan ko mamatakas ta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibak? Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balag. Diyak amo day tang ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Saan kan ang makapaglibak? Taim-paimbestigar ko amin. Kasano pa itan, sweetheart? Maawalan ta ka din iti trabaho. Imbilin na mutan nga alaan ta dagiti gargarta dito opisina. Tapo manawtan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagbali na manager. Uray siya nga rod. Ado mo ti utang ko. Uy, nagbiagak akas la milyonaryo. Ang gamita, kasanon. Dakala parikot ni taday to eh. Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Uy, agpadata ang maipasungal ngal iti parikos. Madanagan ako na eh. Apay ngamin ang naaramid ta ti kastoy. Uy, agbabawi at itan. Nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Uy, masapul nga agbalbaliwtan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da rin namnama, ang makapagnan. Wan nga rod, amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. No, sino pa iti kabagyan na, isupay ti traidor. Kat gapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan. Naikatan iti trabaho na. Iso ang maditi na agom iti pira. Talaga amadi ading ko. No ipulang tayo ti biyag tayo iti na marswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wan ama nang, an-anwom ti ado a pirak, no maipurwak kanto, mat ija impyerno. Gertrude, sikat ti asistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asikat ti agbalin a Reyna ti pagtangak. Reyna?
Kasano ko mati pa nagbalin ko arena, sir? Nabayagan nga gayatakan ka. Ngam awan lat kired ko amang ibaga. Agayat ka iti may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko idi nabaldadoak. Ngam idaddakan dito'y mansyon ko. Ininot arin manyag, tinalidam alubong ko. Karbangak nga aramiden dayjay, tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na. Naimbag abigat yo, Sir Charles. Estamet, Dick. Adaman damaga. Ha? Kaya't nakading agbalin adadim. Ha? Daddy? Mabalin mat, sir. Hawagan kayo lata iti daddy. Imbis asar. Nagsingpot kayo ngamin. Alo ko yung ngarod ni mamim.